Aliona Bondarenko, fotografė. Kaip sakoma, ko menininkui blogiau, va tada gimsta geriausi kūriniai. Tai ta prasme, aš nežinau. Nesinori, kad būtų blogiau. Bet ta prasme, toks yra dalykas, reikia, nežinau, kažkaip kitaip pajusti viską ir tada ir gims gal kažkokie šedevrai. Bet nežinau, man asmeniškai, nežinau. Man atrodo, kad nuo žmogaus priklauso, gal nereikia tos rutinos, ta prasme, jeigu kažkas vyksta, jeigu tu kažką darai daugiau, ne tik namai darbas, tai ir kursi, ir darysi viską bus čiki. Reikia domėtis gyvenimu. Tai buvo laikas, kai gyvenimas tau duoda viską, apie ką svajojai keletą metų. Svajonės pildėsi ir tu privalėjai jas imti pilnais delnais. Aliona mylėjo gyvenimą, džiaugiasi juo, mėgavosi, kūrė ir pati jį spalvino. Jinai viena iš tokių, kuri niekada su ją problemų ar kažkokių pykčių niekada nebūdavo. Niekada. Viena tokių, jinai buvo visų pati mylimiausia grupės narė, turinti mažiausiai priekaištų. Ir galima sakyti, kad mes visi ją iš tikrųjų ant rankų nešiojam, nes visos permainos jos gyvenime įvykę, ar tai ten subirėjus, tarkim, santuoką ar kažką, mes ją palaikėm visi 100% tiek fiziškai, tiek morališkai, žodžiu, kad visi džiaugiasi jos tais naujais kažkokiais pokyčiais, visi liūdėjo su jos liūdėsiu ir, žodžiu, mes, nežinau, kažkaip mes ją žiauriai mylėjom, nes jinai buvo Vinis grupės, dėl to, kad tai, ką mes darom dabar, yra vienaip, dabar jau yra kita grupė, iš tikrųjų visiškai, nes Aliona buvo Vinis, tokio balso, kokį jinai turėjo, kaip jinai jį realizavo, niekas neturėjo Lietuvoje iš vis, niekada nesu girdėjus nieko taip dainuojant. Niekada nesu girdėjus nieko taip muzikos išjaučiant ir pas ją buvo, nežinau, kaip vulkanas, kūrybinė energija, baisinga tiek fotografijoje, tiek mene, tiek drabužiuose, ką jinai bedarytų, buvo viskas žiauriai stilingai, žiauriai gražiai ir jos, pavyzdžiui, bet kokią dainą, jai davus lietuvių liaudės dainą, jin nuskambėdavo visiškai kitaip. Ir dar taip liktais prieštaraudavo, jin gal dar nelabai save įvertindavo, kad jinai gali tiek daug padaryti iš tikrųjų. Bet darydavo nežmoniškus kiekius darbų, reikėdavo ją visai ką raminti, tempti už alkūnės, kad tu gal prisės, gal tu čia, žodžiu, toks, nežinau, voverė rate, jeigu ištrauksi žodžiu, iš to rato, tai bėgs aplink pasaulį, žodžiu. Tai... Она спешила жить? А вы знаете, да, вот есть такое впечатление. Говорят, Высоцкий тоже ночами работал, как чувствовал, что потом времени будет. Вот спешила жить, бешено спешила жить. Paskutinis pusmetis Alionai buvo sunkesnis neįprastai. Bandydama visur suspėti ir padaryti viską, ko siekė, ko troško, ką pažadėjo ir ką suplanavo, ji alino save. Tačiau buvo tikra, vos kelios dienos poilsio ir atsigausiu. Bet nuovargis užsitęsė. Atrodė kaip paprastas peršalimas, sloga, kosimas, temperatūra. Tai visiškai paprastas, tiesiog jisai taip užsitęsė, kad visi išsigandome, kad tiesiog kažkokia rimtesnis peršalimas, gali būti rimtesnis gripas arba koks rimtas virusas. Tikrai niekas negalvojo, kad tai bus tokia rimta liga. Niekas nesitikėjo, net taip neatrodė, dirbo iki paskutinių ir nuvežė į ligoninę iš fotosesijos, kur jinai dirbo. Aš galvojau, kad gal jai kažkaip, šiaip gal toks ruduo, kažkaip gal ta žiema paveikė ją, kad jinai taip kažkaip pradėjo silpnėti, vis sirgti ir mūsų įrašai prasidėjo. Mes pradėjome įrašinėti dainas, jinai ateidavo įrašus, susėmus už galvos, žodžiu, sakydavo, kas tavo, Aliona, yra, kad tu neguli, kad tu dėl savęs nesaugai. Jinai man iš tikrųjų skųsdavosi, galvodavau, kiek jinai man gali skūstis, kas čia dabar su ja darosi. O iš tikrųjų jinai kentėjo žiaurius skausmus ir tiesiog aš nesuvokiau to, kad jinai antiek stipri, kad faktiškai yrasi prieš mirtį. Na, iš pradžių mes negalvojame, kad tai yra vėžys, kadangi visi yra pakankamai jauni žmonės, tai yra mažai susidūrę su lygomis. Aš buvau su ja prieš pat operaciją, dieną prieš tai, ir tai atrodė, kad tiesiog yra kažkoks auglys, kurį reikia išoperuoti ir vėl toliau gyvensime, kaip ir anksčiau. O paskui, kai komplikacijos buvo po ligos, tada mes visi pagalvojame, kad tiesiog labai sunkiai reabilitacija, kad reikia laiko. Ir tikrai ne iš karto supratome, kad tai yra vėžys. Tik tai jau paskui, kai daugiau pasinagrinėjome, pasikalbėjome su gydytojais, tik paskui jau paaiškėjo, kad tai yra vėžys ir kad tai yra piktybinis auglys. Ir kad situacija iš tikrųjų labai rimta. Ir kad situacija yra labai rimta. Skambutis į namus ir žinia,
kad dukra ligoninėje. Leonidas sako, kad savo nerimo nenorėjo rodyti. Taip lengviau visiems. Bet kai Aliona bandė gydytoją įtikinti, kad dabar ji neturinti laiko operacijai, medikas juokėsi. O tėtis, žiūrėdamas į savo vienintelę vienturtę dukrą, mintyse prašė, kad tik viskas būtų gerai. Испугались. Я даже могу сказать так, что после разговора с врачом я 2 недели есть не мог. Вот не знаю, это случилось как-то раз и отключилось, и все. И вроде как нет никакого ни интереса, ни потребности питаться. Это было, конечно, ужасно. Сказали, что опухоль, она была видна. То есть четко просматривалась на снимках, на топографических, довольно большая опухоль. Сказали ей так, что ты должна решить все свои проблемы, такие самые насущные, за неделю, и потом на операцию. Но, наверное, не мы в полной мере, я, наверное, все-таки понимал сложность ситуации. Алена точно не понимала. Она сказала, как так? У нее последние 10 лет все расписано на год вперед. Вот такая толстая деловая книжка, и все страницы забиты. Там фотосессии, фестивали, там связанные с музыкальным творчеством. Туда надо ехать. Собирались в Польшу в этот момент. И она говорила, нет, я не могу на операцию в среду, потому что в четверг нужно быть в Польше, а там у меня фотосессия, а может быть там через месяц, а доктор понимал, что она может умереть через неделю. Kai antrą kartą greitosios pagalbos automobilis Alioną nualpusę atvežė į ligoninę, medikai nebegalėjo dėlsti. Kitą rytą buvo atlikta sudėtinga galvos operacija. Lydėdamas į operacinę, tėtis Alionai šypsojosi ir žadėjo, viskas bus gerai. Bet abu, ir jis, ir dukra, jautė nerimą. Saugojo vienas kitą ir truputį melavo. Nes su mintimis užplūstančiomis tokiomis akimirkomis susitvarkyti nėra lengva. Операцию прошла ординарно. Все, что они могли сделать как нейрохирурги, они сделали. Перед операцией сказали так, мы вас предупреждаем, при таких операциях там 15% смертельный исход, вы согласны? Согласны, потому что выбора никакого не было. Это очень сложно, потому что все рядом, речевой центр, и центр движения, и может и на почках сказаться, и на любых внутренних органах там быть последствия. Ну вы все-таки это поймите, я все понимаю. Делайте свое дело, мы все понимаем. Первые 2 дня на искусственном дыхании. А потом она проснулась и сразу нас узнала, сразу. Только была очень расстроена, что она не могла понять. Одна нога работает, а другая нет. И она все время ими дрыгала, потому что как-то пыталась понять, почему вторая не чувствуется или не работает. Alionos tėtis neskirsto laiko iki ir po, neskaičiuoja dienų, neklausia kodėl ir už ką. Mes gyvenam toliau, tik truputį kitaip, sako vyras. Aš biologas, savo dukros būklę puikiai suprantu. Tačiau tai nėra priežastis netikėti ir nesitikėti. Дело в том, что все вот эти проблемы, которые у нее возникли, никак не повлияли на ее внутренний мир. Она такая же чуткая, понимающая, сложно думающая. И, наверное, это я так думаю, что мы ее обманывали. А может быть, она нас обманывала, когда делала вид, что тоже все хорошо. Я не знаю. Она всегда была сильной. Просто, может быть, я не думал, что ее хватит и на такие испытания, а вообще-то она всегда была сильной. То есть она ставила цели и всегда их так или иначе добивалась. Можно сказать, упрямая. Ну, наверное, упрямая – это сильная для женщин. Извините за вопрос, но вы понимаете, что она, может быть, никогда не будет такая, какая была? Для меня это не имеет значения. Пусть она будет живая. Для меня это, как сказать, часть моей жизни, я сам. А потом, я и говорю, она не может общаться, но она может понять самую тонкую мысль, там, иронию и так далее. Я с ней могу разговаривать. Мне с ней интересно разговаривать. То, что она после этого не будет петь, ну ради бога, пение это не для нашей семьи, это там, для всех остальных. Вот. А в конце концов мы с ней поем. Мы недавно пели. Ну, без слов. Вот гитара стоит, пожалуйста, можно спеть. Да, она у меня молодец, она жизнь любит. Аленка, будешь фотографировать еще? Будешь? Ну вот.
И она сама в это верит, она знает, что будет фотографировать. Ну, конечно, каких-то репортажных снимков там где-то, где нужно бегать с камерой, она не сделает, тем более, что ее камера тяжелый предмет, это профессиональная. Но уж меня-то точно сфотографируют. Этого буду добиваться.